الله أكبر أكير روان بايه هبتن أبدين كبا تولجا أستاذ خيني قالت وما جتشاب ميجا فين أنتو ديمني جا أسر رجيني تكون ما نودامتن قد سأبوت خينيا نود أبني ديمنسن أما اللي مخلصن بالسان جوجويني جلتي هادي بنودا نامسي خيسن جافين أنا كابو فكنياب علماء هرجع علماء أرسجاني إرجع تنفاجره ميت أمسك أسرتي دبينتون واهن كتو هادان قودين ساتي في فرقان قودين ساتي في تنتوني من أمر الجاهلية مستشرقوتا غربية جانيتي ور دين كان براتي دين كان براتيتي دوغونغورا تكخيسا فودي أمتا دورا في دي إلا تنان أمتا تكيسوف مثلا فكينيا يوني فين سيخاسي نمتيشي برنوتا أمنتا إسلاما خنا برات يهودا ربي سبحانه وتعالى قرآن إساقه ستي مالجا صلاة فين دابتنا جاخاتني حالا مچويتني جرتني يروتنا لا تقوم الصلاة ما تكتي تنقبتين بشيء مسجد دي من دفع سد مسجد تين صلاة دي ما بر ربي لا تقوم الصلاة جاءتي صلاة فين دابتنا جا آتي كم صلاة ديم تاجين هاي قرآن جا خنو هو لا لخنو هو بيرباد بريفتي دي من غرسيسه نمتي كم تشاوشا خيسين رفتي وان كانت دوغاسه تبراج جرابر جيدا مستتنا رجب دودا أمست هاي مالت يورا تبراج جنان ويل للمصلين قرآن جوهنا ويل للمصلين ور صلاته في بالدجرة خج أعوذ بالله صلاتنا جي ربي خلاص تدوه نهي ناس تدفتوني النهي عند الإطلاق محظور جنين حرام إن في فرد ويل للمصلين جتوني مو ستين صلاتنا دا ور صلاته في بالدجرة جتوتي أتى بدبر بعد داي رفتي نمتي كمان كنا دابته بكسر دي مت هو قايني دابته نمتي شيخا خبرا خدي مجرو بو خط بدي مالي بو إنن هاي إسين كربين إن صلاتنا ورا صلاته في بداية راجو هنگتنا نرويسيتني صلاة أقف ما نمجتني جين نمتي كنا مال ياسين يرجع سلاو زور ميديا انجرا تيغا فسنجي چوان کا سرا صورت ميديا گبت اس بين نمتي چون بيجا گرگريس تورلا ليفي ربي لايف رتي بيجا گرگريس تور إن صلاتنا ربين جاكون ويسما صلاة تنجي بيجا گرگريس تور شيتي چيزه تدوفو تمم الآية ومجي أمي آية سنتيجوتي جين آية سلا لا تقوم الصلاة خير وأنتم سكارى راديسة راديس حالا ما تشويتنين جتيجا حالا ما تشويتنين أما كمان السببية نمني واحد وجه ودو بتشوني تيرتو صلاة فينك وان في دبتم بيو سبب أجر سبب خناف جي چن صلاتين أشوف جرا مدة كانت تقول إندلاك توجير تيروني تقول أما هات تتناغ هاي هفورا بافت ديكبو ميها خاي بيدا جرس جو سني ده سيو إنن ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ور صلاة إساني بود أنصف جي خويتر صلاة وجنة أجرا لا الدباسة جتشو نوتي أما وني نجد دوجرو أجندك اللينس ميديا هون أران تنزل هديني تهي سيفي كرا لما تهي نمر جرا يهودا مستشرقون خجان كوني إسلامنا تنا قرآن حديث سني براتان دونغورة تكود أرجن كيسا فورين ثم تدور فيدن وانت سلانم نما مسألة خلافيان تاني مثلا فكينيا نمني أسر رتي والدبون هنجرت فرعي رتي ولا مالي ما فكينيا فما واجب رتي وان درك مرة نم تكا ولا بين بيخ سنرة ولا باي السنة يجوم ما يصاب على فعله ولا يواقب ولا تركي يوان دليل سوابر كتيود وان سن دليل نمو تكن كتا تمني ما ديفت يعني سنجافة تمني خنا هاجي شهواسني خيني خررت نوتي أصل الرجافة ولي قال لي فرعي مسألة اجتهادية جانين تنرى والدبي في والكراكر ما ننجرته خريكين تكا أمة دراني خيستين أرجمني أتيس تسيتاتك بتيس مدين تانيس تناتاتك بديسين ديم تناي شول دبي ننجر والدبي واني مدة أمنو قدي والله توتا ورا ميديا خجنو خنا قرتي والله توتا جاهلوتا زمان دورتي سن خاصني وان تكتي أرجتن تن إنسان دبي في إنسان دلقات ورا ميديا يو تهندن إنسان سجين كمان nama tokkotu miidiyaa gubbaa jira ammaan tana keessattuu waan fira kafaa waa dubbatee akka malee jee waa kaasee maal naan jedheen gad aboo maaliif waan kana kaaftati maan kana dubbatteennan Nasraddiin isin hojii qabdanii teessan ni qaraatanii nuti hojii dalagaa biraan qabnu yoo kana inni malee nu dhaggeeffatu akkamitti namni akka nu dhaggeeffatu goonaa yoo kanan goon sigalee namni kana mee diin irratti qoosan diin irratti taphata buleeyyan keenya warri waa dhaggeeffatanillee namni tokko dhugaa dubbatee fi khara dubbatee qofaaf harka waliin qabina namni sun ofii isaatii waan san amanee osoo hin taane fudhatee osoo hin taane akkaati guggasan fuula dura teessee isa dhaggeeffatu qofaaf jechuu barbaadeetu. Masalaan qoodiinsaa immoo ganda nama qooduudha. Namni tokko yoo sababa fidee si daddabre malee si qooduu hin danda'u. Si qoodu malee si diiguu hin danda'u. Si diigu malee si facaasee si dhabamsiisuu hin danda'u. Nu dhabamsiisuu barbaadaniiti. Oromoon duris tokko. Oromoon akka Oromiyaatti nuti aammiidha. Aammummaa sanii waliin deemu gaafa nuti tuquun dhufte diina dura akkamitti dhaabbatu danda'a. Harargeen diina dura kophaa dhaabbatti, Arsiin diina dura kophaa dhaabbatti. Taniin milkooyite
سنين ملكو أورمو هو جان توتا تكوني مكان تكون لفاهاتي قاعد يستكجل ولي قلتي أورمو هو جان تإسلاماتي متين أما أنت نرتي أورمو في أرسين إثيوبيا خيسا فتوى الإسلام ما في هم ناني اللي جدورا دين اللي جبدورا حرقي فارسين قاف حرقي فارسين ديجمتي أوروميان قطون إثيوبيا ديجمتي بكا أورو تنادي قرا وري جيما على درب الجلوس هذا لا وجلوج إرجما تدريس الجلوس خاصي إرجي دريس الجلوج موتومان قاف بيكردو سياسة جيسو قاف فدي دور سيتنا جيس سكابو قاف فدي سكابي قاف سيتواتو بربان dura ati dan sai baki yani ana kabeta na wakkan gota ne gode samboda isa gajji jira isa tukkas gode je si daga ati harka jala si ulfati cinkin takkan jikka juga hararge ga farka jala galfatu barbatan mal godani arsi tukon khatu ko kun kabira ji gar hararge ko bangam arsi ga fatu kan arsi hararge dengadda wollu jira arsi tu nama kana kana gode jechurni hararge gana warana rabbani amerika baji dugure isa kana warane kamiti bakasana no tawu dan dajennan dirqama mana ifi kam no kana gumne isan tu gube jenne warana cibbufne male adunya no nayyam tu jana kadene cibbusu lalla siyasa ofi isani ti mana isani gubani lafa isani takaban tana balleysani dabamsisani mana sila mallaka basi me garbasan dabamsisani maqa mana kana isatu gube yechu isatu wajin walle wani yajja isan mana kana gube nama fita yechu dan warana sirra fudatani isa geysani biyye isarar dagali busan gana maboda nurra khasa seyra khamin kafta si mana gube sin abo anin gumne mana namisi daga unju lalla harargee dhahuun gaafa barbaachise arsii dhahuu deeman beeka arsii qabachuu gaafa barbaadan arsiirra waraana buusuu gaafa barbaadan harargee dhufanii qaban ija lamaan laaluu qabu ija sabaatiif ija siyaasatii ilaala sabummaa irratti wanni kanaan nuti duu ture jibbansi kanaan nuti turre jaalalaan beeyna kabajan beeyna ulfinaan beeyna harargeetti namni arsii dhufee baratu beeyna arsiin harargeen arsii dhayitee barachuu beeyna wal keessa jiraachuudha beeyna jibbansi kanaan nuti duu inuu kabaja qabdi harargeen arsiidha harargeen arsiin illee harargeedha akkasuma kabaja gurguddoo qabdi ulama atau gurguddoo arsiitu as keessa jira ulama atau gurguddoo harargeetu biyyisan keessa jira hawaasatu wal keessa jiraatu jira walirraa fuudhu jira itti kannu jira nama kanaatu wal dhahuudhaaf jaaniba saboo maratti nu hidduu jirti wanti hin jirtu jaaniba siyaasaa hoggadheen immoo daarektii osoo nama kana miidhuudhaaf hin taane nama kana ajjeesuu odoo barbaadanii hin ta'initti hawaasa duubaa qabuu barbaadanii bakka tana firraa laaluu barbaadisa. Tole egaa gamanuma dhaloonni keenya amma jiruuf kan amata 18 irraa hanga 30 jiran kun Gidadoo fi hiyyummaa tanarraa bahanii jireenya namummatti barattee galman geessu baratee galman gahu saddeet gahuu gaggaleetii barcaddeedha torba qaraatu baatee heeruma kutti haadhaaf hin tolle ifiif hin tolle biyyaaf hin oolle dhaloota kana maal godhuu qabu mee isin maal jettu? Ilmi lafaa ol deemu intaltinis ilmiinis sadiimu tokko ilma abbaa janii tokko ilma hambaa janii tokko ilma hambaa janii ilmi sadeenuma kana haasni keenya ilmaan sadeen kana keessa ati har'a kamiif laali ilma abbaa jechuuni maquma qofitti iyyaman ilma abaluu janii abaluu ilma abaluutii bara kunuma janii asuma taa'inni waa takka wanni biraa darbu jiru hanganuma inni faayidaan isaa ilma abbaa janiin kana ilmi hambaadhaa abalu du'ee jene bar mucaa tokko irraa mucaan isaa tokko numan jiruusa hambaa abaluu kajansa hambaadha irrumaa hafee malee sun ilma abbaatillee hin taane ilma jechuudha ofiifillee waa takka isatti yaamamuun illee hin taane hambuma isaati abbaan kotee fi inni hambaa ta'e dasitti numa ta'a mataa dhagaa godhe intala taatu sanu tokko kasada ilma hambaa jene ilma hambaa jechuun ilma biyyaa jechuun ilma sabaa jechuudha ilmi sabaa kuni akkam qaba jennaan tokkoffaa irratti gaafa lafaa ka'e abbaa isaarraa dhalatee gaafa ka'e ilma barnootaaf tattaafata jijjiiramaaf tattaafata hojiidha ta'us diiniin haa ta'u diinagdeedhaan hawaasummaan haa ta'u siyaasadhaan ijtimaa'iyyaadhaan haa ta'u fardiyyan nama bahee biyya tana tajaajiluudhaaf qabsoodhaaf deemu nama biyya tanarraa biyyitu waan isarraa barbaadu baadhatee hawaasa isaatiif jiraatu ilma hambaa jedhama ilmi nuti barbaadnu ilma hambaati ilma hambaa argachuudhaaf barnoota qofaan arganna abbaan gaafa ilmoo dhalee ilmoo san barsiifatee ilmoo san sadeqaa jaariyaa godhatee addunyaarraa deemuun faayidaa tokkoffaa akkamitti ilmoo gaafa dhaltu waa lamaaf dhalta imma sadaqaa jaariyaa sii taate sadaqaa jaariyaa hogga jennu ati duutee erga ati duute booda ilmoon tantee khayriin isiin dalaydu sii deemuu takka imma ati duutee ilmoon ati dalaydu si duuba waan hamtuu dalaydee wanni hamtuun ati isiin dalaydu sun immoo si jala deemuu kanuma lamaan faayidaan ilmoo irraa argatu ilmaan irraa faayidaa lamaan kan argachuuf ilmaan barsiifachuun dirqama ilmaan osoo barsiifatin sadaqaa jaariyaas ta'e
حتى سيئة جاري اللي رجعوني akkuma beekamu gaa ustaaza keenya ati amma boqonnaadhaaf dhuftee har'a magaalaa dirree dhawaa teessuma afran qalloo tan taate magaalaa sabaaf sablamii irra jiraatu magaalaa tokkummaa handhuura oromoota tan taate waliin jirra har'aan tana maasha allah asuma irraa nu biraa illee adaamaa godaantee achi jirta barumsaa fi yoo rabbi jee insha allah abdii guddoo siif qabna nama biyya kana ummata keenya kafacee fi wallaala kana biyya irraa kaasu jennee si abdanna rabbiin umriin isnuuf haa dheereysu mee eega asirraa deemte akka asi barattee fi akka achi tokko hin taane mee mudannoo si fudhatte qabda asirratti mudannoon gaa hedduutu jira namni kan nama deemu kana gaa hedduutu nama mudata tole wani nama mudataa tun gaa akkuma jirtu ta'e arraan tana mudannoon ta waan deddeemaa jirta qilleensa gubbaa tana barataadhatu gaaf tokko osoo barnoota irra jiru inni barsiisaa waa barsiisu jiru odoo inni irra gachii barsiisaa jiru waan barsiisaan barsiisu jiru kana quban qabu hantuuta wayii argeenye achitti inni hantuuta kana laalawsee akkanatti jee oduma inni hantuuta kana jaallalu oduma inni hantuuta jaallalutti hantuuta amma barsiisaan isinii galteeyye hin galle barsiisaa kun eegee tafe malleedha jee asirratti wanni jechuu barbaadu dubbiin ammas gubbaa deemu jirtu illeen eegumaa tafe malee amma seentelle gariin diraachi seente tajennu tun dubbiin amma kanatti darbamtee mataan achi seenu jirtu nuti yeroo hunda jaaniba keenya waan nu fuula dura jiru waan addunyaan nu barsiisu daawwachuu qabna malee waan barnoota agartee addunyaan irratti nu dhufu kana daawwachuu qabna malee waan agartee nu fayyenne hanga hogga waan takka laaltooti wanni kun faayidaan isii maalii miidhanii waan kana laaluu argadhu maalii jilaali an fakkeenyaaf nama tokko nama arrabsuudhaaf nama faarsuudhaaf yoo haate faayidaan nama arrabsuudhaa wanni isii guddaa jibbannaaf bu'aan isa guddaa duubaan dhufu atilleen aaratu sitti argama boqoddii jibbanna waan sanitti si argamaa deema jaala yoo ta'e jaalalti waan san sitti fiddu abadan kanaaf waan tokko jaalachuutti adeemnu addunyaa barnoota si barsiisu daawwachaa adeemnu jechuun barbaada. tole gaa maasha allah meegaa nuti jamaa al-irshaad daawaa guruupi kana booda akkam ta'uu qabna jetteeti nu gorsita. addunyaan ammaan tanaatun globalizationii taatee jirti addunyaa ganda tokkoo tan ammoo namni tokko bakka fedhe osoo jiraate karaa qaanaataatiin tahee karaa duuba takhasusaata garee giruuppii garaagaraatiin tahee walitti dhufuu danda'a walitti wajjin hirmaachuu danda'a adeemsi waloodhaa kun bu'aa gurguddootu keessa jira akkuma quraana keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan tokkummaadhatti nu yaamu nabiin illeen sallallahu alaihi wasallam akkasumas tokkummaatti nu yaamu tokkummaan tana keessa khayriitu jira barakaatu jira tokkummaa barakaan keessa jirtu tana hawaasni keenya irraa dheessuu hin qabnu ijoolleen akkuma san miseensonni al-irshaad daawaa guruupis anarraa dabalatee osooniif hin bakkan fedhe jiraadhe sagantaa akkan isinii wajjin qabaadhu akkan inshaallahu ta'ala isinii wajjin hariiroon teenya jabaattu abdiin qaba inshaallahu ta'ala waan san irratti akka nu jabeessitan jenna jajjabeenyi immoo tokkoomni namni tokkoome gaara diiguu danda'a namni tokkoomin immoo manuma diiga malee waan biraan diigoo bakka biraa diigellee Sheejjamaal Haajitu beeyta maal jee yoo qabeenya barbaadde abbootii qabeenyaa gaafadhu jee yoo kitaaba barbaadde immoo warra kitaabaa kana warruma kitaaba namuutu waan bira jiru beeka siigalee rabbul beeyta diraamaa fil beeyti jedha namuutu nutis waan nu bira jiru waan sila amma odoo hawaasni keenya kun dhagahee jennu kan bira jiruutu jira inshaallahu ta'ala isinummaan waan akkasiitiin bira jiraannan nulleen isin bira jirraa isin jenna buleessa jeegaa tole hedduu galatoomaa amma gaafii xumuraati mee osoon gaafii tiyyan xumuranne duratti carraa tokkoon sii kana daqiiqaa 5 kasarraa fudhatu gaafiin amma si gaafadheef yaadan amma kaasii kana wajji wal qabsiiftanii wanni hafe jettan yoo jiraate yoo ergaan dabarfachuu barbaadu jiraate carraan keessan bilisaan ibsadha. bismillah alhamdulillahi rabbil alamin carraa kana kana rabbiin nuu kennee akkanatti obboleessa keenya wajjin dhufnee yaada bilisaallee argachuu xiyyaaf alhamdulillahi rabbil alamin hedduun gammadee isinillee gaa baga gammaddan ergaa kana dhaga'uudhaaf isinin jenna warroonni qaanata kanarraa nu daawwachaa jirtan yeroon ammaan tana yeroo digitalizationiti yeroo yedduuba qaroomni guddate keessa jira yeroo teknooloojiin addunyaarra facaate keessa jirra hawaasni keenya bakka jirtanitti kan bahaa kan lixaa kan kaabaa kan kibbaa kan afaan kana dhaga'u jirtan hundi keessanuu yeroo teessan tanatti fayyadamtanii akka waan silaa arraaf isin fayyadu boruu teessaniif isin fayyadu akka yeroo tanatti fayyadamtanii argatanii isin jechuu barbaade wanni isin yeroo tanatti isin fayyadu tokkoffaa irratti namni tokko gaafa diin beeku gaafa diin duniyaallee beeke wanni isa fayyadu kalammasa kasettiyaanu kasatefaadha qorannoo yookaahu waan digitalizationii yeroo ammaan tanaa dhufte kana mobaayilaa haa ta'u haasoo biyyaa koompitara haa ta'u teknoolojii informationii garaagaraa fudhachuu wanni kun dirqama yeroo ammaa tana keessatti obboleeyyan keenya yeroo ammaan tanaa yeroo muraasa booda digitalizationii qofti jijjiirame yeroo maallaqa harkatti hin deemu hafee jira
baadiyyaa teenya keessa gaddeemtan namni rakkachaa jira rakkina kana keessa bahuudhaaf wanni kun barnootatti yoo seente guyyaa 10 guyyaa 15 diidam 30 isinitti hin gahu waan kana barattanii akka isin jireenya keessan jijjiirtaniin barbaade itti dabaluudhaan qabxiin akka dhumarratti an ilaalladhu Dr. Jibriil Maaljaan waa'ee ummiyyi zamana kanaa kaasanii namni ummiyyi zamana kanaa jedhamu nama kami jennaan من لم يعرف استخدام الحاسوبية وأيضا التكنولوجيا وأيضا أركان الموبايل الجوال الآن يعني في هذا الزمان والأمي في هذا الزمان وأمي في هذا الزمان وأيضا ماذا قلنا هكذا وأميين زمانهم دخيس جراجا زمن لكل زمان أمي لكل زمان أمي قاف زمن رسول الله جراه ونشان درا قاف زمن رسول الله ربي صلى الله عليه وسلم أمي خنجامو نما بالرئيس في دبسون بين namni barreessa fi dubbisan beeyne gaafa sanitti ummiyyi jam wallaalaa jechuudha arra immoo yeroo ammaan tana nama barreessa fi dubbisuun beeyne miti ummiyyi jechuun ummiyyiin zamana kana malla yaarifu istiqdaama alhaasubiyyaa koompitara nama koompitara fayyadamuun beeyne takka nama mobaayila kanarra illee neetworkii garagara fayyadamee waan isaa qindeeffatuun beeyne ummiyyi zamana kanaa jam jechuun nama teknooloojiitti fayyadamuun beeyne eewwa teknooloojii amma dhufte kanaan namni fayyadaman beeyne ummiyyi zamana kanaa wallaalaa جارا كنا جاب والله لا جارا كنا والله لما جارا كنا حسابه هو داف يو قدته هو ويا خد عشان يهنج باتي تكلم عايزين رام فرطو قر والله لما عمري قلتو يصير رام بات يرسل رانديم خناف حاجة جرمنو حواسمه تنجل هاديمنو نمني شكني نموني برنوت الدين يجرا جرتن ويا يرو تيسم فردا موبايل خنا حواسه خيني فيد ولا جتشاف أكيسين برتن أسمان دام سيسني دام aku masa nida bari warronni mo diinag dirra jirtan abbootiin qabeenya keessan fayyadachuudhaaf qabeenya keessan sochoofachuudhaaf akka isin duuba neetworkii barattan akka isin social marketing tana barattan akka isin duuba teknoolojii barattan isiniin jenna inshallah taala sagantaa akkanaatiin hanga walitti deebinutti asumarratti isin irraa dhaamna warreen sagantaa nu afeertanii gaasirratti nu afeertanillee hedduu galatooma jazakumullahu khairan barakallahu fikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجان دعوتوتا الإرشاد دعوة جروب بكم جرتن جراتشا إيجا ترتين أستاذ خنيا هيو لفا دفا وجين تاسفني خانجا ما خنفكاتا غرفو درتيس غورسا في برنوتا أداتين خن نوجين تروتا قبنو مان شانالا يوتيوب خنيا أكسون فيسبوكان تيك توكانس على الإرشاد دعوة جروب خنجوتي ناس أكور دوبتن أفيرات نبغونا دبلتان أكا رنفتي والنسيف دامو خيسافو ورلوني هلا برنوتا جبرة جرتن هلا دعوة جبرة جرتن برنوتا جبات لا جرا أستاذني خنيا فيسبوكان يوتيوب في تيك توكانس أرجعوا دنديسان إن شاء الله تعالى هردو فاتي فكنيا قردا خيسافو جولين بها في لها كتا هررجي جرتن ديماتي يونيفرسيتي جامعة الإمام الشافعي دا أكثر ما تنيف إرجالي الداد اسمه دبر ساجرا وديفنو قوتوف قا كلتمان إسا أرجتني إساني وجنس مريتشو دنديسن ترتينغا هنگا راغوني خنمان وليغلچنا ورا وجاي سغندا خنا سني قبي سيفي إسنس ورا زا أمتين هوردو فاجرتن ندي خيسنو غورس خنرا ورا فيدم ربنا تاسسو سغنتا أنتن ربين نجاي فيان ولتن واديبسو أمة خنيس ربنا فاتوكم سو وروت نتلفاين ألاني نقدي سنيفي أكسم ورا نبرسي سنيفي ورا فكني إنسان قرني هنجارا جل ديما جروس ربين خدوه في رحمة وفاقولو خجرتيس ربي جروتنا أبلسو أفان تكونوا أتاسسو ورا جراتي دلوتا بيه في جيرو ربي نهاقولو يتشا خارا قبا يفني خرمان تمرا هنگا سغنتاتنا فكاتون قيا برا ولد ديب ربي نديب ستي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم الجنة في أمان الله